All rise, we will... Ustanite, molim. The International Criminal Tribunal for the former... Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju zasjeda. Izvolite sjesti. Good morning. Dobro jutro, gospođo tajnice, molim da najavite predmet. Tajnica, dobro jutro, časni sude. Ovo je predmet IT 0690A, tužitelj protiv Gotovine i Markača. Predsjedavajući, hvala gospođo tajnice. Gospodine Gotovina, možete li pratiti postupak na jeziku koji razumijete? Čujem vas. Hvala na pitanju. Thank you. May be seated. Hvala, izvolite sjesti. Gospodine Markač, isto pitanje za vas. Možete li pratiti postupak na jeziku koji razumijete? Da, časni sude, sve je u redu. Thank you. I will now Hvala. ask for the appearance of Molim da the se parties. stranke u postupku predstave. Let me start from the counsel for Mr. Počnemo Gotovina. sa braniteljima gospodina Gotovine. Obrana. Dobar dan, časni sude, Gregori Kiho, Luka Mašetić, Markovan, general Metro i Dajana Iljašević u ime gospodina Gotovine. Predsjedavajući, hvala gospodine Kiho. Mr. Markač. Za gospodina Markača. Good morning, Your Honors. Obrana. Dobro jutro, časni sude, zovem se Goran Mikuličić. S lijeve strane gospodin Kajambos, David Gold, Tom Kozmanović, gospodin John Jones i gospodin Vlado Andrić. Mr. Mikuličić. Predsjedavajući, hvala gospodine Mikuličiću. Prosecutor. A sada tužiteljstvo. Tužiteljstvo, dobro jutro, časni sude, Helen Brady u ime tužitelja zajedno sa Douglasom Stringerom, gospodinom François Boudreauom, Ingrid Elliot, Sanda Veral i našim referentom za predmet Colinom Namrotom. As Predsjedavajući, the hvala. registrar announced, the case on our Kako agenda je today, najavila tajnica, prosecutor danas se bavimo predmetom tužitelj protiv Ante Gotovine i Mladena in Markača. accordance with the scheduling order U skladu s nalogom o 2nd rasporedu of November od 2. 2012, studenog 2012. today, danas the appeals chamber will će žalbeno vijeće judgment. izreći svoju presudu. Following the practice of the U tribunal, skladu s praksom I will suda not read out the neću text of pročitati the tekst judgment, žalbene presude, except for the osim disposition, dispozitiva, but instead već ću will summarize umjesto the toga essential issues sažeti ključna pitanja and the u central žalbenom postupku findings. i glavne zaključke žalbenog vijeća. This oral summary Ovaj usmeni does not sažetak constitute nije any part dio of the official službene and authoritative i mjerodavne judgment of presude the appeals žalbenog chamber, vijeća which is rendered in koja je writing donijeta u pisanom and obliku, will be distributed to the te će biti parties. podijeljena strankama u postupku po završetku današnjeg zasjedanja. This case concerns events that occurred Ovaj se from at predmet least tiče događaja July koji su se odigrali od najkasnije srpnja 1995. do otprilike 30. rujna 1995. na području Krajine u Hrvatskoj. During this period, Tijekom tog razdoblja Croatian leaders and hrvatsko officials vodstvo i dužnosnici initiated započeli su Operation operaciju Oluja, Storm, a military action vojnu akciju aiming sa ciljem take control of preuzimanja territory kontrole in the Krajina region. nad teritorijem na području Krajine. During the period relevant U vrijeme relevantno za optužnicu, Mr. Gotovina was gospodin the colonel Gotovina bio je general bojnik u Hrvatskoj vojsci, odnosno HV-u, the commander of the zapovjednik HV split zbornog military područja district HV-a Split and the overall i operation glavni commander operativni zapovjednik Operation Storm operacije Oluja in the southern u južnom dijelu of the Krajina region. područja Krajine. The trial chamber concluded that Mr. Raspravno Gotovina vijeće je zaključilo shared the objective da je gospodin Gotovina and significantly contributed zajedno s to drugima dijelio cilj udruženog zločinačkog pothvata, odnosno UZP-a
was to permanently kojem je u značajnoj remove the Serb mjeri civilian doprinio, population a čija je zajednička svrha bilo trajno uklanjanje srpskog civilnog stanovništva s područja Krajine, time što je naredio protupravne topničke napade na Knin, Benkovac i Obrovac, a nije ozbiljno nastojao spriječiti ili istražiti kaznena djela koja su počinili njegovi podčinjeni protiv srpskih civila u Krajini. Raspravno vijeće je utvrdilo da je gospodin Gotovina kriv na osnovi i prvog i trećeg oblika UZP-a za zločine protiv čovječnosti, kršenja zakona i običaja ratovanja. Izrečeno mu je zatvorska kazna u trajanju od 24 godine. U vrijeme relevantno za optužnicu, gospodin Markač je bio pomoćnik ministra unutarnjih poslova i operativni zapovjednik specijalne policije u Hrvatskoj. Raspravno vijeće je zaključilo da je gospodin Markač zajedno s drugima dijelio cilj udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno UZP-a, kojem je u značajnoj mjeri doprinio, a čija je zajednička svrha bila trajno uklanjanje srpskog civilnog stanovništva s područja Krajine, tako što je naredio protupravni topnički napad na Gračac, te stvorio klimu nekažnjivosti, time što je propustio spriječiti, istražiti ili kazniti kaznena djela koja su počinili pripadnici specijalne policije protiv srpskih civila. Raspravno vijeće je utvrdilo da je gospodin Markač kriv na osnovi i prvog i trećeg oblika UZP-a za zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Izrečena mu je zatvorska kazna u trajanju od 18 godina. Raspravno vijeće je treće optuženog Ivana Čermaka oslobodilo po svim točkama optužnice. Gospodin Gotovina se žalio po 4 osnove, a gospodin Markač po 8 osnova. Oba žalitelja osporila su svoje osuđujuće presude u cijelosti. Gospodin Markač je osporio i izrečenu mu kaznu. Žalbeno će vijeće sada nešto reći o argumentaciji žalitelja, pri čemu će se prvo osvrnuti na argumente žalitelja u vezi s protupravnim topničkim napadima i postojanju UZP-a. Gospodin Gotovina u svom prvom i trećem žalbenom osnovu i gospodin Markač u svom prvom i drugom žalbenom osnovu delimično tvrde da artiljerijski napadi na Knin, Benkovac, Obrovac i Gračac, ili 4 grada, nisu bili protivpravni, a da se bez konstatacije da su artiljerijski napadi protivpravni ne može održati zaključak pretreznog veća da je postojao udruženi zločinački poduhvat. Tužilaštvo odgovara da pretresno veće nije pogrešilo, niti kada je ustanovilo da su postojali protivpravni artiljerijski napadi na 4 grada, niti kada je utvrdilo postojanje udruženog zločinačkog poduhvata. Žalbeno veće podsjeća. The appeals chamber recalls Žalbeno veće podsjeća da su, po zaključku pretresnog veća, žalioci bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, čija je zajednička svrha bila trajno uklanjanje srpskih civila iz Krajine, silom ili pretnjom sila. Zaključak sudija pretresnog veća da udruženi zločinački poduhvat jeste postojao, zasniva se na sveukupnoj ocjeni više nalaza koji se međusobno potkrepljuju. Žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, smatra da ključnu tačku u analizi pretresnog veća
u pogledu postojanja udruženog zločinačkog poduhvata predstavlja zaključak da su protivpravni artiljerijski napadi bili upereni protiv civila i civilnih objekata u 4 grada, te da su ovi protivpravni napadi prouzrokovali deportaciju velikog broja civila iz krajine. Zaključak pretresnog veća da su artiljerijski napadi na 4 grada bili protivpravni u velikoj meri se oslanja na analizu pojedinačnih mesta udara projektila u okviru 4 grada, koje ću ja u daljem toku presude nazivati analiza udara. Data analiza udara zasnovana je na zaključku pretresnog veća o margini greške od 200 metara za artiljerijske projektile ispaljene na 4 grada, u daljem toku presude pravilo od 200 metara. Na osnovu pomenute margine greške, pretresno veće je ustanovilo da su sva mesta udara udaljena više od 200 metara od cilja koje je po mišljenju veća legitiman, služila kao dokaz o protivpravnom artiljerijskom napadu. Identifikujući legitimne ciljeve, pretresno veće je delimično uzelo u obzir i svoj nalaz da HV nije mogla da identifikuje oportune ciljeve kao što su policijska ili vojna vozila u pokretu u 4 grada. Žalbeno veće jednoglasno konstatuje da je pretresno veće pogrešilo kada je izvelo pravilo od 200 metara. Prvostepena presuda ne sadrži nikakve naznake o postojanju dokaza koje je pretresno veće uzelo u obzir, a tiču se postojanja margine greške od 200 metara. Tako da presuda ne sadrži nikakvo konkretno obrazloženje o tome kako je veće izvelo zaključak o margini greške. Pretresno veće je razmotrilo svedočenja veštaka koji su govorili o faktorima kao što su brzina vetra i temperatura vazduha, a koji bi mogli da prouzrokuju varijacije u preciznosti naoružanja koje je hrvatska vojska koristila u dejstvima protiv 4 grada. Pored toga, pretresno veće izričito je navelo da mu nije predočeno dovoljno dokaza kako bi se izveli zaključci o navedenim faktorima u odnosu na svaki od 4 grada. Uprkos tome, u svojoj analizi udara, pretresno veće je jednoobrazno primenilo pravilo od 200 metara na sva mesta udara u svakom od 4 grada. U datim okolnostima, žalbeno veće je jednoglasno donelo zaključak da je pretresno veće pogrešilo usvojivši marginu greške koja ne proističe iz predočenih dokaza. Kada je reč o oportunim ciljevima u 4 grada, žalbeno veće smatra da pretresno veće nije pogrešilo utvrdivši da hrvatska vojska nije mogla da gađa oportune ciljeve u Benkovcu, Gračacu i Obrovcu. Međutim, žalbeno veće ističe da su pretresno veću predočeni dokazi o oportunim ciljevima u Kninu, od kojih se pretresno veće nije izričito ogradilo. U tom kontekstu, žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, smatra da je pretresno veće pogrešilo, zaključivši da napadi na Knin nisu bili upereni protiv oportunih ciljeva. Žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, podsjeća na sledeće. Iako je pretresno veće razmotrilo niz faktora, procenjujući da li su granate bile uperene protiv legitimnih vojnih ciljeva, udaljenost između određene tačke udara
i najbližeg identifikovanog artiljerijskog cilja predstavljala je ključni kriterijum i organizacioni princip u analizi udara koju je iznalo pretresno veće. Žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, zaključuje da su greške pretresnog veća o pravilu od 200 metara i oportunim ciljevima i su više ozbiljne da bi se održali zaključci iz analize udara. Iako je pretresno veće u izvođenju zaključaka da su napadi na 4 grada bili protivpravni, razmotrilo još neke dokaze, žalbeno veće u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara smatra da su bez analize udara preostali dokazi nedovoljni za izvođenje zaključka o protivpravnoj prirodi artiljerijskog napada na 4 grada. S obzirom na gore navedeno, žalbeno veće, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, smatra da nijedno razumno pretresno veće nije moglo zaključiti van razumne sumnje da su 4 grada bila izložena protivpravnim artiljerijskim napadima. Shodno tome, žalbeno veće, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, delimično prihvata prvi žalbeni osnov gospodina Gotovine, a delimično i drugi žalbeni osnov gospodina Markača, te poništava nalaz pretresnog veća da su napadi na 4 grada bili protivpravni. Kada je reč o odgovornosti po osnovu udruženog zločinačkog poduhvata, žalbeno veće primećuje da je zaključak pretresnog veća o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata zasnovan na sveukupnoj proceni više nalaza koji se međusobno potkrepljuju. Međutim, žalbeno veće, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, smatra da je zaključak pretresnog veća o ključnoj zajedničkoj svrsi prisilnog uklanjanja srpskih civila iz krajine uglavnom počivao na postojanju protivpravnih artiljerijskih napada na civile i civilne objekte u 4 grada. Premda je pretresno veće razmotrilo dokaze o planiranju i posledicama artiljerijskog napada kako bi potkrepilo svojih nalaza o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata, ove dokaze je izričito razmatralo u svetlu vlastitog zaključka da su napadi na 4 grada bili protivpravni. Šta više, pretresno veće nije zaključilo da je bilo koji od žalilaca direktno učestvovao u usvajanju diskriminatorne politike u Hrvatskoj. U datim okolnostima, pošto je poništilo nalaz pretresnog veća da su artiljerijski napadi na 4 grada bili protivpravni, žalbeno veće, uz suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, smatra da nijedno razumno pretresno veće nije moglo da zaključki da postojanje udruženog zločinačkog poduhvata sa zajedničkom svrhom trajnog uklanjanja srpskog stanovništva iz krajine silom ili pretnjom silom predstavlja jedino razumno tumačenje indirektnih dokaza u spisu. S obzirom na gore navedeno, žalbeno veće, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, delimično prihvata prvi i treći žalbeni osnov gospodina Gotovine, kao i prvi i drugi žalbeni osnov gospodina Markača,
te poništava nalaz pretresnog veća da je postojao udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se trajno ukloni srpsko civilno stanovništvo iz krajine silom ili pretnjom sile. Iz tih razloga je nepotrebno osvrtati se na preostale argumente žalilaca o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata. Žalbeno veće ističe da su žalioci osuđeni za vid odgovornosti po osnovu učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu. Stoga se preinačuje taj deo osuđujuće presude izrečene žaliocima. Poništivši osuđujuću presudu izrečenu žaliocima po osnovu vida odgovornosti učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, žalbeno veće će se sada osvrnuti na argumentaciju strana o mogućnosti izricanja osuđujuće presude po osnovu alternativnih vidova odgovornosti. Žalbeno veće podsjeća da je u svom nalogu za dostavljanje dodatnih podnesaka od 20. jula 2012. godine ustanovilo da su pomaganje i podržavanje, kao i odgovornost nadređenog, najrelevantniji alternativni vidovi odgovornosti kada je reč o nalazima pretresnog veća. Žalioci osporavaju nadležnost žalbenog veća da izriče osuđujuće presude po alternativnim vidovima odgovornosti, tvrdeći da se u svakom slučaju tužilaštvo odreklo prava da zahteva osudu žalilaca po alternativnim vidovima odgovornosti jer nije uložilo žalbu na prvostepenu presudu. Žalbeno veće primećuje, u suprotno mišljenje sudije Pokara, da je u više navrata izricalo osuđujuću presudu po alternativnim vidovima odgovornosti. U tom smislu, žalbeno veće ističe da se članom 25.2 statuta, a konkretno ovlašćenjem datom žalbenom veću da preinači odluku pretresnog veća, žalbeno veću daje nadležnost za donošenje osuđujućih presuda po osnovu alternativnih vidova odgovornosti. Žalbeno veće, u suprotno mišljenje sudije Pokara, nije ubeđeno da su žalioci izneli neoborive razloge za odstupanje od prakse donošenja osuđujućih presuda na osnovu alternativnih vidova odgovornosti u određenim okolnostima. Međutim, žalbeno veće ističe da neće izricati osuđujuće presude po alternativnim vidovima odgovornosti u slučajevima kada bi to u znatnoj meri ugrozilo prava žalilaca na pravično suđenje ili bi veće time prekoračilo svoju nadležnost definisanu statutom. Razmatrajući da li da donese osuđujuću presudu na osnovu alternativnih vidova odgovornosti u ovom slučaju, žalbeno veće će de novo razmotriti nalaze pretresnog veća kao i druge dokaze u spisu. Žalbeno veće podsjeća da je analiza pretresnog veća bila usredsređena na pitanje da li su pojedini nalazi dovoljni za donošenje osuđujuće presude po osnovu vida odgovornosti učestvovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu. Stoga će žalbeno veće uzeti u obzir analizu pretresnog veća, ali se njoj neće prikloniti. Da se najpre osvrnemo na odgovornost žalilaca za artiljerijske napade na 4 grada. Žalbeno veće podsjeća da je poništilo, u suprotno mišljenje sudije Agiusa i sudije Pokara, nalaz žalbenog veća da su artiljerijski napadi na 4 grada bili protivpravni. Žalbeno veće podsjeća na zaključak pretresnog veća po kojem u konkretnom činjeničnom kontekstu koje je razmatralo,
civilian departures from Odlazak towns and civila iz gradova i sela to lawful podvrgnutih legitimnim artiljerijskim napadima ne može da se okarakteriše kao deportacija. those involved Niti se moglo zaključiti da su lica koja su učestvovala u legitimnim artiljerijskim napadima imala nameru da prisilno rasele civile. in these factual circumstances. U takvim činjeničnim okolnostima obrazloženje pretresnog veća sprečava izvođenje zaključka da su odlasci iz 4 grada do kojih je došlo uporedo sa legitimnim artiljerijskim napadima predstavljali deportaciju. Razmotrivši dokaze, žalbeno veće se slaže sa relevantnom analizom pretresnog veća te zaključuje da se u konkretnom činjeničnom kontekstu odlasci civila do kojih je došlo uporedo sa legitimnim artiljerijskim napadima ne mogu okvalifikovati kao deportacija. The appeals chamber further observes that given its Nadalje, reversal of the finding, Žalbeno vijeće primjećuje da s obzirom na poništeni zaključak o postojanju UZP-a, kao i s obzirom na nepostojanje zaključka o protupravnim napadima, u prvostupanjskoj presudi nema ni jednog izričitog alternativnog zaključka kojim bi se iznijela mens rea, nužna za deportaciju, which could be ascribed to the a appellants koja bi se mogla pripisati žaliteljima of lawful na osnovi artillery protupravnih topničkih napada. In these circumstances, U the tim appeals okolnostima chamber is not Žalbeno vijeće se nije uvjerilo that the artillery da su attacks topnički napadi the appellants were za koje su responsible for odgovorni žalitelji are sufficient to dovoljni prove them da bi se izvan razumne beyond sumnje reasonable doubt dokazala njihova krivnja za deportaciju under any na alternate osnovi mode of bilo liability. kojeg alternativnog vida odgovornosti koji se iznosi u optužnici. Turning to Mr. Gotovina's potential responsibility Što se tiče potencijalne odgovornosti gospodina Gotovine na osnovi alternativnih vidova odgovornosti, a na temelju dodatnih zaključaka raspravnog vijeća, Žalbeno vijeće podsjeća da je raspravno vijeće uz svoje zaključke o topničkim napadima na predmetna 4 grada utvrdilo i sljedeće. Gospodin Gotovina je znao za kaznena djela za koje se tvrdi da su počinjena u 4 grada prije i nakon topničkih napada. Ta kaznena djela je trebalo istražiti. Gospodin Gotovina je propustio poduzeti potrebne korake u vezi s tim kaznenim djelima. Štoviše, raspravno je vijeće konkretno iznijelo 3 dodatne mjere koje je gospodin Gotovina mogao poduzeti: stupiti u vezu i tražiti pomoć od relevantnih osoba, dati izjavu za javnost i preusmjeriti sredstva koja su mu bila na raspolaganju kako bi se poduzeli potrebni koraci u vezi sa spomenutim kaznenim djelima. Raspravno je vijeće zaključilo da je gospodin Gotovina propustio uložiti ozbiljne napore da se istraže ta kaznena djela i spriječe buduća. Žalbeno vijeće primjećuje da se raspravno vijeće oslonilo na svoj zaključak o protupravnosti topničkih napada kada je ocjenjivalo odgovornost gospodina Gotovine za dodatno postupanje i propust da djeluje. Međutim, Žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca Adjusa, smatra da je opis koji je iznijelo raspravno vijeće dodatnih mjera što ih je gospodin Gotovina trebao poduzeti nedovoljno razrađen i neprecizan, te da se njime ne utvrđuju konkretno na koji bi to način takve mjere utjecale na zamijećene nedostatke u koracima koje je trebalo poduzeti u vezi s kaznenim djelima. Žalbeno vijeće podsjeća da je raspravno vijeće izričito uzelo u obzir dokaze da je gospodin Gotovina poduzeo brojne mjere kako bi spriječio i minimalizirao kaznena djela i atmosferu nereda među vojnicima HV-a pod njegovom kontrolom. Žalbeno vijeće nadalje podsjeća da iz svjedočenja vještaka na suđenju proizlazi
da je gospodin Gotovina poduzeo sve nužne i razumne mjere kako bi održao red među svojim podčinjenima. U tom kontekstu, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca Adjusa, smatra da dokazi u spisu ne dokazuju izvan razumne sumnje da je u slučaju gospodina Gotovine postojao ikakav propust dovoljno velik da bi predstavljao osnovu za kaznenu odgovornost u smislu pomaganja i podržavanja ili odgovornosti nadređenog. U tom kontekstu, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca Adjusa, ne vidi ni jedan daljnji zaključak raspravnog vijeća koji bi predstavljao actus reus u prilog osuđujućoj presudi na osnovi alternativnog vida odgovornosti. Shodno tome, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca Adjusa, neće gospodinu Gotovini izreći osuđujuću presudu na temelju alternativnih vidova odgovornosti. Što se tiče potencijalne odgovornosti gospodina Markača na osnovi alternativnih vidova odgovornosti, a na temelju zaključaka raspravnog vijeća koji nisu poništeni, žalbeno vijeće podsjeća da je raspravno vijeće utvrdilo da je gospodin Markač propustio naložiti provođenje istraga u vezi s pretpostavljenim kaznenim radnjama koje su izvršili pripadnici specijalne policije. Raspravno je vijeće zaključilo da je svojim propustom da djeluje gospodin Markač stvorio atmosferu nekažnjivosti među pripadnicima specijalne policije, što je potaklo daljnja kaznena djela specijalne policije, uključujući ubojstvo i uništavanje imovine. Žalbeno vijeće primjećuje da raspravno vijeće nije izričito utvrdilo da je gospodin Markač bitno doprinio relevantnim kaznenim djelima koje je počinila specijalna policija ili da je imao efektivnu kontrolu nad tim snagama. Što više, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje sudaca Adjusa i Pokara, smatra da su svi zaključci raspravnog vijeća o odgovornosti gospodina Markača doneseni u kontekstu zaključaka vijeća o protupravnim topničkim napadima na 4 grada. Shodno tome, žalbeno vijeće smatra da raspravno vijeće nije iznijelo prima facie dovoljne zaključke za osuđujuće presude gospodinu Markaču, bilo na osnovi pomaganja i podržavanja ili odgovornosti nadređenog. Budući da nema takvih zaključaka i s obzirom na okolnosti ovog predmeta, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje suca Adjusa, odbija ocijeniti preostale zaključke raspravnog vijeća i dokaze u spisu. Ako bi se u to upustilo, to bi zahtijevalo da žalbeno vijeće izvrši opširno utvrđivanje činjenica i ocjenu dokaza. Žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje sudaca Adjusa i Pokara, podsjeća da su postojanje UZP-a i protupravnih topničkih napada u temelju svih materijalnih zaključaka u prvostupanjskoj presudi. U takvom kontekstu, bilo kakav pokušaj da se izvuku zaključci nužni za osuđujuće presude po alternativnim vidovima odgovornosti, predstavljalo bi rizik da se značajno naruše prava gospodina Markača na pravično suđenje. S obzirom na gore navedeno, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Adjusa neće izreći osuđujuće presude gospodinu Markaču na temelju alternativnih vidova odgovornosti.
Pročitat ću sada cijeli operativni tekst dispozitiva žalbenog vijeća. Gospodine Gotovina, gospodine Markač, molim da ustanete. For the foregoing reasons, Iz gore navedenih razloga žalbeno vijeće pursuant to Article 25 na osnovi of the članka statute 25 statuta and rules i pravila 117 117 and i 118 118 pravilnika, noting the respective written submissions imajući of the u parties vidu pisane podneske and stranaka u the postupku arguments they presented i argumentaciju koju su one iznijele na zasjedanju 14. svibnja 2012. sitting in open session, zasjedajući na javnoj sjednici, usvaja Judge Adjus and Judge Pokar uz dissenting, suprotno mišljenje sudaca Adjusa i Pokara djelomično prvu i treću žalbenu osnovu Ante Gotovine, reverses Judge poništava Adjus and Judge Pokar uz suprotno dissenting mišljenje sudaca Adjusa i Ante Pokara Gotovina's convictions, osuđujuće presude Anti Gotovini za progon, deportation, deportaciju, murder, ubojstvo and inhumane excess crimes i against humanity, nečovječno postupanje kao and of zločine protiv plunder of čovječnosti, public and private te za property, pljačku javne i privatne wanton imovine, destruction, bezobzirno murder razaranje, and cruel ubojstvo treatment i okrutno as postupanje violations of the laws kao of kršenja customs of war, zakona i običaja and ratovanja enters i izriče Judge Adjus and Judge Pokar uz dissenting suprotno mišljenje sudaca Adjusa i Pokara oslobađajuću under presudu counts 1, po točkama 1, 4, 2, 5, 4, 6, 5, 7, 6, 8 and 7, 9 8 the i indictment 9 optužnica. dismisses Odbacuje Judge Adjus and Judge Pokar uz dissenting suprotno as mišljenje moved sudaca Adjusa i Ante Pokara Gotovina's remaining kao bespredmetne grounds. preostale žalbene osnove Ante Grounds. Gotovine. Judge Adjus and Judge Pokar dissenting Usvaja Mladen uz Markač's suprotno mišljenje first sudaca and Adjusa i second Pokara grounds of prvu appeal i in drugu part, žalbenu osnovu Mladena Markača, reverses Judge poništava Adjus and Judge Pokar uz dissenting izdvojeno mišljenje sudaca Mladen Adjusa i Markač's Pokara, convictions, osuđujuće presude Mladenu Markaču za progon, deportation, deportaciju, murder, ubojstvo and inhumane excess i crimes nečovječno against postupanje humanity, kao zločine protiv and čovječnosti, plunder of public and te za private pljačku property, javne i privatne wanton imovine, destruction, bezobzirno razaranje, murder and cruel treatment ubojstvo as i violations okrutno of the postupanje laws kao kršenja of customs zakona of war, i and običaja enters ratovanja i Judge izriče Adjus and Judge Pokar dissenting uz suprotno mišljenje a sudaca verdict Adjusa i of Pokara acquittal oslobađajuću under presudu counts 1, po točkama 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8 and 9 i of the 9 indictment optužnice. dismisses Odbacuje Judge Adjus and Judge uz Pokar suprotno dissenting mišljenje as sudaca moved Adjusa i Pokara Mladen Markač's kao bespredmetne remaining preostale grounds žalbene osnove Mladena Markača. orders in accordance Nalaže with Rule 99A u skladu s pravilom 99a i 107 pravilnika the immediate release da se of Ante Gotovina and Mladen i Markač Mladen Markač and directs the odmah registrar puste na to slobodu make the i necessary upućuje arrangements. tajnika da s time u vezi Judge Theodor poduzme Meron potrebne korake. Appends a Sudac separate Teodor opinion. Meron priložio je izdvojeno Judge mišljenje. Carmel Adjus Sudac Carmel appends Adjus a priložio je dissenting opinion. suprotno mišljenje. Judge Patrick Robinson Sudac Patrick Robinson appends priložio je separate izdvojeno opinion. mišljenje. Judge Fausto Sudac Pokar Fausto Pokar appends priložio je dissenting suprotno mišljenje. Mr. Gotovina and Mr. Gospodine Markač, you may Gotovina, proceed. gospodine Markač, izvolite sjesti. Madam Registrar, you may now distribute copies of the Gospođo judgment tajnice, molim da parties. podijelite primjerke presude strankama u postupku. This hearing of the appeals chamber Ovime se završava zasjedanje žalbenog vijeća Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju se All rise. prekida. We will